William Wir ydw i, a rydw i'n cadeirydd ar Gyngor Ysgol yr Hendy. Alfie ydw i, rydw i'n treasurer. Helo, Katie ydw i, rydw i'n helpu Alfie. Lucy ydw i, a rydw i'n helpu William fel cadeirydd. Dyma llwyddiannau y Cyngor Ysgol dros y flwyddyn hon. These are our successes this year. Yn gyntaf, codym dros 500 pint o gyfer elusennau gwahanol. Yes, we raised over £500 for children in need, breast cancer, the neonatal unit and Bobaith Cymru. Cwrddon ni Sally Holland, Comisiynydd y Plant, a chreuom ni bolisi gwrthfylio newydd. Yes, we went to Carmarthen and carried out our special mission. Trefnon, mae gan Hendy talent fel treat i'r ysgol gyfan. That was really hard work organising the different acts. The hardest thing we arranged was the Green Party. Oedd, o leiaf roedd pobl wedi helpu ni, a dyma nhw. Helo, Oliver ydw i. Helo, Callum ydw i. Helo, Abby ydw i. Helo, Ellie ydw i. Helo, Jaden ydw i. Helo, Jessie ydw i. Pa sgiliau ydych chi wedi dysgu? I have gained my confidence for being on the school council. Rydw i wedi magu fy hyder i sefyll y flaen o'r ysgol a gwneud pethau newydd. I have really enjoyed doing things for others and making the school a happier place. Rydw i wedi mwynhau gwneud pethau gwahanol sydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr. Rydym yn falch iawn i fod yn aelod o Ysgol Werdd. Yes, we are very proud to be members of a green school. Gyda'n gilydd cymaint mwy!